Imam piroš koji će se menjamo. Nemaju ni za pirošku, ostalo je samo za burek. Ne jedem svašta. Pa ti si lepi. Poštovanje, 5. put. Ljubije. Reka će da si lep. Žena me obukla. Znaš kako je to. Prodali Ajvar ovo. Kaže, evo ti ovo nosi, ideš na snimanje, ideš kod nekih finih ljudi, da pomislim da si čovek. Sad ćemo mi... Muka glumci jedu jogurt i leba. A deca od glumaca imaju tek za djeve. Ali burek je tu. Zeljanica. Iz pola litra jogurta lako je preživjeti. Zeljanica, majka svega. Ovo ti je, na primjer, klasičan primjer glumaca iz unutrašnjosti, kako oni bolje u stvari žive ovde, jel da? Ja na probu kad krenem Đevrek, burek je burek, brate. A piroška s jogurtom je već ono luksuz. O, pa izvini, pa da. Evo dolazi. Pazi sad, jer prošlo 12? 3 godine.